निर्वाण अथे थैगु मोक्ष प्राप्ति यागु बुद्ध धर्मया लक्ष्य थैगु हे जन्म व मृत्यु या चक्र पार जुइगु अथे थैगु मोक्ष प्राप्ति यागु ख बुद्ध धर्मे थुकिया त निर्वाण थाया त गुदु थोय निर्वाण अवस्था थेन कि पुनर्जन्म अथे थैगु मेगु जन्म जुइम खुथाइ अथे जुया दुःख मुक्त जुइगु उपाय हे निर्वाण लम्पुख जजलपा छिगु नेपाल च्यानलले न्यावया जाझ न्याव मसिका सोयासना दिपी सकल सोकमे फाजु मेजु पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा निर्वाण लम्पि थेनि त अर्हत अथवा बुद्ध जुइमा थाइसा बुद्धत्व प्राप्तिया नीति अनेक पारमिता पूर्ण जुइमागो खनेदु थोहे अनेक पारमिता मध्ये छगुख दान पारमिता बुद्ध धर्मे दान धर्मय महत्व युक्को हे तरह थतेहे थौया जाजो साजिमिस नेवा समुदाय बौद्ध धर्मावलम्बितेस पर्वय रूपे देदस गुलाथो अष्टमी अथे थैगु श्रावण शुक्ल अष्टमी खुनु गौतम बुद्ध या गुन्यात लुमङ्का हनिगु छगु तरहङ्गु पर्व यल पञ्चदान्य विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु स्वादिस थोय विषयले छगु रिपोर्ट पुण्य आर्जन यागु नीति थपिनेगो गच्छ अनुसार निस्वार्थ भावतया अन्न वस्त्र धन सम्पत्ति आदि बिगु हे दान यागु ख छुन कथया फल या आसमया से निस्वार्थ भाव दान यागु हे यथार्थ दान ख तृष्णा मदोगु स्वार्थ रहित दान्य कारण पुण्य लाभ जुइसा नाप बुद्धत्व न प्राप्त जुइ धाइ दान बीम व्यक्ति दान बीगु वस्तु व दान काइम व्यक्ति थुपी स्वता हे सम्यक भावना युक्त जुइ मागो खनेदु मखुसा निस्वार्थ रूपमा बियोगु दान न पाप कर्म जुइ थाइ दान बीम व्यक्ति बिगु वस्तु न उचित प्रकार जुइ मासा दान काइम व्यक्ति याके न असल भावना देमा कि बुद्ध धर्मे पञ्चदान सम्यक महादान व नदा दान आदि पवित्र दान धर्म बले गृहत्यागी भिक्षु साक्की भिक्षु व वज्राचार्य तेत दान बिगु प्रचलन नापानिसे न्याना जंगुदु छ धासा वसफुल पिन्त भगवान बुद्ध या चरित्रवान अनुयायी कथा मानिय नावगु खनेदु बुद्ध धर्मे दान धर्मय महत्व युक्को हे तरह नेवा समुदाय बौद्ध धर्मावलम्बितेस पर्वय रूपे देदस गुलाथो अष्टमी अथे थैगु श्रावण शुक्ल अष्टमी खुनु गौतम बुद्ध या गुन्यात लुमङ्का हनिगु छगु तरहङ्गु नखख यल पञ्चदान दान्य महिमा अपरम्पार जु त्याग श्रद्धा व सेवा भाव दान बिउपि सक्ने सम्यक भाव युक्त पिख थो पर्व ये यलव खोपे दे दस छ छ थ्याक हनी ये व खोपे थो पर्व जुग चरे खुनु हनिसा येले श्रावण शुक्ल अष्टमी खुनु हनिगु ख थो पर्व या त पञ्चदान थ्यागु यासा थुकिय विद्यतेस थुकिय सार्थकना पञ्चदान मखुकी पञ्चदान ख धागु निनिदु थोय पञ्चदान खगो अपभ्रंश जुया पञ्जरा जोवंगु ख थाइ
सोनिगय नेवात दथुई पञ्चदान खङ्गोहे अफो प्रचलन वो गुजुसा थो पर्वे न्यागु प्रकारे वस्तुत हे दान बिमा थैगु आवश्यकता थासा मोडु दान बिपिन्छ थपिनीको क्षमता अनुसार गुलिसिया न्यागु प्रकार्य अन्न अथवा वस्तुत गुलिसिया छतानिता जकन दान बिगु प्रचलन दु पञ्जा व अष्टमी निगु प्रकार्य खगो समावेश जुगु लिथुकिया त पञ्जाष्टमीय नाम सम्बोधन याई गुकिया त संक्षेप पञ्जाष्टिन थागु नेनेदु पञ्जाष्टमीय छनुन्य व दान बिगु इच्छा दुपी बौद्ध धर्मय अनुयायी देश थपिनिगु छे छगु कोठा भगवान बुद्ध बोधिसत्व आर्यतारा व मञ्जुश्री आदि देवदेवीय मूर्ति अथवा पौभावया रङ्गी बिरङ्गी मतचाका उगु कोठाया त आकर्षक देखी अनहे दान बिगु थिथि अन्न अथवा वस्तु त न तै कने खुनु अथे थैगु पञ्जास्ति खुनु द्यथानि हने धूप दीप ख्यदेवा आदि चाका तैसा दान बिया नीति उगु परिवार सदस्य तन तयार जुयाजनी थुकुनु हे सुथानिसे गुरु वज्राचार्य साक्य व मेमे पिन मन प्रसन्न याना दान काया नीति वेगुयाई दाता देश वेक पिन्त शुद्ध मन स्वागत सत्कार याना दान बिगु थासे फेतुका परिवार सकल सदस्य त जाना सिनतिका जजङ्कन ह्याका पूजा याइसा निस्वार्थ भाव दान याई दान कायागु छोले वज्राचार्य गुर्जु देश गाथा न बनी खास्याना ठुकुनु जाकी वा छो गोमे मुस्या क्यौ ची दक्षिणा फलफुल आदि थिथि वस्तु त दान याइसा गुलिसिया जाकी दक्षिणा गुलिसिया छता जकन दान याई अथेहे गुलिसिया तस्मी तुसी पासी न दान याइसा गुलिसिया थपिनी छे हेतया पान न याकी थथे दाता देश थपिनी गच्छ अनुसार श्रद्धातया निस्वार्थ रूप छता निसेकया नेता चाता प्रकार वस्तु त दान बिगु परम्परा दु थथे दान याना जोंगु इले दान कावैपी गुर्जु देश दान गाथा पाठ्याइसा दाता तेत स्वच्छ मन आयु आरोग्य स्वास्थ्य सुख दीर्घायु ज्ञान बुद्धि धन धान्य वो बोधि ज्ञान लाभ जीमा थका सुवान बी थथे पञ्चदान बिगु ज्याजो छेखा जकमकुकी गुनिसिया थपिने ट्वाले अथवा बाले न छोलाक्क फेटुना दान बियाजोनी तृष्णा मरुगु स्वार्थ रहित दान्य कारण पुण्य लाभ जुइसा नाप बुद्धत्व न प्राप्त जुइ थाई काय वाक व चित्त शुद्ध याना श्रद्धा भाव दान बिउपि सक्ले सम्यक युक्त पि ख छिस स्वयसा दिगु ख पञ्जास्ति अथे थैगु पञ्चदान्य विषयले छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाय इजुइते मुदु दिपालिपा हाक्न थै विषय पुवंक रिपोर्ट सोयादी फै उकी आयत पलख दिपा दिपाली पाछि त हाक्न छ ज्याजुले लस्कु सेनाचोना छिस सयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले पुण्य सञ्चय याय नीति थपिनी गच्छ अनुसार निस्वार्थ भाव याइगु दान पञ्चदान्य विषयले तयार यानगु छगु विशेष रिपोर्ट नेवेचनागु ख आदासा सोयादिस थै विषय पुवंक रिपोर्ट
थुखुनु थिथि ट्वाया साक्य वज्राचार्य गुरुजोपी वो मेमे पिन पञ्जरा काया नीति वे गुयाई बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन बौद्ध कला व बौद्ध संस्कृति भेब्युगु थु पर्व सोनिगय निवातेगु तदङ्गु पर्व ख महायान बौद्ध धर्म अन्तर्गत थो पर्वयना पञ्चदान मखुकी पञ्चदान खधका पुस्तियना तगु खनेदु थो विषयले महायान बुद्ध धर्मे ख्यातिप्राप्त प्रकाण्ड बौद्ध विद्वान्य अनुसार पञ्ज खगोया थप्पाङ्गु आख पङ आखल पृथ्वीया अर्थ लागु खनेदुसा ज आखल बुया वगु अर्थ नेवया तगु दुधाई संस्कृते थुकिय व्याख्या थु कथ दु पृथ्वी बुया वगु वस्तु हे पञ्ज खधया तगु दु अथे जुया थो दिया त पञ्चदान अथे थैगु पञ्जास्ति पर्वया रूपे हने मागु खनेदु गुलाय झोले लाइगु थो पर्व नेवा बौद्ध मार्गितेगु मौलिक पर्व ख थुखुनु विशेषना नेवा जातिते स्वारी तुसी पासी व मेमेगु फलफल आदि तया क्षीर भोजन याइसा थुखुनु क्षीर दान यागु व देवपिन्त छयागु या तथासा तरङ्गु पुण्य लाभ जुइ थैगु थापुदु अथेहे भाद्र कृष्ण त्रयोदशी अथे थैगु गुलागा त्रयोदशी खुनु जुगय नाम ये वो खोपे पञ्जास्ति हनी थुखुनु थपिने श्रद्धा भाव दान बिगु जायत पञ्जा फेकेगु थाइसा दान कावनी साक्य व वज्राचार्य गुर्जु अथवा मेमे पिन्स दान कावनी गुया त पञ्जा फवनी गुथाई काय वाक व चित्त शुद्ध याना श्रद्धापूर्वक यागु दान असीम पुण्य लाभ जुई थोय पुण्य फल इहलोक व परलोके सुख प्राप्त जुई थाई थथे नेपाल मण्डलले दान धर्मया सुरुवात जुगु विषयले छगु बाख थथे दु छगु इले दीपावती नगर ठैगु थासे जुजु सर्वानन्दया जन्मजुल दीपंकर तथागत प्रज्वलित दीप्या रूपे अवतरण जुगु थ्या जुगुनी उगु थ्याया त दीपावती नगर थागु ख धैगु थापुदु उगु थ्या थौकने गुइतय नाम प्रसिद्ध जुया जंगुदु गुइत बहिया प्रसन्नशील बिहारे विराजमान जुया बिजाम दीपंकर तथागत्य उपदेश निना जुजु सर्वानन्द सुगति प्राप्ति या नीति शील सम्पन्न जुया दान धर्म यागु बिचाया त थनली जुजु आशा पुनि खुनु प्रसन्नशील बिहारे बिजना दीपंकर तथागत नाप श्रावक संगतेत चिवर वस्त्र व दिव्य क्षीर परिपूर्णगु पिण्डपात्र दान यागु ख धैगु थापुदु श्रावण कृष्ण त्रयोदशी खुनु दीपावती नगरे जुजु जगते सकसिया सुख जुइमा थैगु कामना याना हाकन निकोगु दान धर्म याना बिजात वहे इले दीपावती नगरे लक्ष्मी थपु नायाम साक्य कुलिया छम कन्या दोगु जुयाजन निर्धन जुगु कारण मेपिनी भिजायाना थगु बुजारा याना चोम उम कन्या गरीब जुसान स्वच्छ व सन्तोषी मन तमिम जुयाजन जुजु सर्वानन्द दीपंकर तथागत्या त पिण्डपात्र दान यागु खना लक्ष्मी थपोया मनेन दान यागु इच्छा जुल अनली अनेक दुःख कष्ट व मेहनत याना थम मनसे चानी मधासे जायाना अन्न मुङ्गल आ वैगु श्रावण शुक्ल अष्टमी खुनु क्षीर देका तथागत या त पिण्डपात्र दान यागु थका बिचाया त याकचा चोनाजोम अनाथम कन्या दीपंकर तथागत या त पिण्डपात्र दान यागु इच्छा तगु ख जुजु सीका दीपंकर तथागत या त निमन्त्रणा छोल थोय अनुसार तथागत भिक्षु संसहित श्रावण शुक्ल अष्टमी या दिन खुनु पिण्डपात्र दान ग्रहण या त नापलाक्क लक्ष्मी थपु या छे बिजात छे बिजापी वस्पोल पिण्ड लक्ष्मी थपुन अतिहे श्रद्धापूर्वक सम्यक भावनातया तस्मी दान या त दीपंकर तथागत पिण्डपात्र ग्रहण याना जन्म जुतले सधर्म ज्ञान प्राप्त जुया मोक्ष लाभ जुइमा थका आशीर्वाद बिया बिजात
थथे याक चाम निर्धन लक्ष्मी थपुन काय वाक व चित्त या त शुद्ध याना यागु दान धर्म लुमङ्का थौ तकन येले श्रावण शुक्ल अष्टमी खुनु थुगु पर्व न्याना जोंगुदनी बुकिया त पञ्चदान मखुकी पञ्चदान ध्यामागु खनेदु ये व खोके धासा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी आदि खुनु थुगु पर्व हनाव गु खनेदु थुकुनु या त कलियुग या उदय जुगु दी कथा कागुया युग हिलावंगु दी खुनु हनिगु पर्व जुगुनी थो पर्व जुगय नाम प्रख्यात जुया जोंगुदु नापा युग हिलावंगु दी श्रावण कृष्ण त्रयोदशी खुनु हनाव गुथो पर्व थौकने लच्छी लिपा अथे थैगु भाद्र कृष्ण त्रयोदशी खुनु हनिगु चलन यागु ख थैगु थापुदु सोयादिल यल पञ्चदाने विषयले तयार नगुछगु विशेष रिपोर्ट थुकु ज्याछो नेवा मसिका छित गठेताल अथेहे थुकु ज्याजो चिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बहनिसे गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेसे निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुतेसे चिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथ थुकु ज्याजो छिस छिगु नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड याना सोयादिस नाप थुगु ज्याजो छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कथया छाता सुझावे नीति सापुत यादि त इनाप्यासे थौया ज्याजो स जी अनुसाना ब्याटेना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर सोयास्ना दिस सुभा